Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi aina la ise khoi Bhal Hotel gi khoi MG khoi Tata Motors ki site gi madi likla gi moi khoi pullaga haiba tare khoi program ama khak sija Bhal Hotel la pangthei bu ado masi matang da khoi habet chawpa ngasi video se si matang da oidini ko ado customer jing ge unaraga habit unabagi tanda lojaraga wari watai sabagi kudong sabadu lojara ke aduga mayamda mahoina kari haige habda tata khoi commercial vehicle jing si matanga khoi gi habit khar tamina bagi tanda lojage ado mayam subscribe tawdu biawri subscribe tawsan biawro sumba gari ga mari leno content sing thang adum purga laksege aduna me adom da miss oidana ba subscribe taw matamda bell icon da press tawbiwa. Good evening. Ngasi jakoi Tata Motors ki event ama koi sinjari hariba event asi akoi gi Tata Motors MGT Motors amasung Hangjam Agro ga pullaga sinjabani akoi gi sinjari ba event jina Tata Motors mega customer mit haina koi ko akoi gi sida akoi gi samna haibada customer gi pen da amasung akoi gi service ki oraga ju natra financer gi oraga ju ko sigi maram da jodum ambiba yagani koi gi sida leiba service na kamai tawi koli haba jodum kena to boya da koi Tata Motor home finance ma lakani siram financer ma HDFC haba ma mana da home kano jigi financer kangbu ga ju moi da lakna leire akupa maron gi damakta khangni ga di contact number ju haptaram ge amasung akoi gi sangai pro iskon mandir opposite ko si near Zenith haitare ko Zenith ka thangana dum leire ida dum laaga akupa marong khambina basu khambi basu yagani Lankhiba diriba gi brother se kampura gi ne brother agi introduction tang yamda ye introduction to gi ai min bon project ai transport gi ado brother na Tata gi gari se karma makal gari machine gi en hoje si nei se Tata Sport S min ado hoji pau kilometer kya muki thawre hoje pau kilometer de yi ho de en hoje se ma 3 years si nei 3 years Delhi gi 140 kilometer dum che Delhi 140 kilometer hai adum aji brother gi side gi gari si na bada nungai haigada nungai haigada dum tang na aji hoje ki na di feedback se gi positive feedback ni hoje ki oina di adum ba major issue di lek di hoji leki hai sahi ahum bawdi sidal area hai plus minor ta gumba ntaga plus minor case na taba ati problem gumba de kale sabi tem leki hai ada mayamda togi nongna oi gari sing loning de sinau singa brother side gi kari hanin ngadum tang ina haining sina ke Tata se home grown so ba ko India gi product so ba ni na Tata se yam sin haning aduga Tata gi safety su yam oi okay Tata se me am consider to ni yeah thank you brother thank you channel la tam sorry ahamada hange kai yamana sinari gari sing tang happy biya gata
सी आईरिस है खंगे जीप एक्सेल टाटा मॉडल की जीप एक्सेल है चही क्या मुक्ति सिनबी 2019 की अक्टूबर लौने को 2021 22 सही अहूमदी सुजल को थामनी तंगारे अक्टूबर सही हूँ सुरगुमन अक्टूबर नुंगाइबसे कई कई द नुंगाइ सिनबसे कमाइ तोया नुंगाइबसे कुछ तौर थबक अजिकी इसिंगी सिददी चप चाबा साइज याम नुंगाइ चाना रेको दुगा अमना लेरक खुबुंग लंबी अपिकपा मणिपुर की बाजार की एरिया गुम्बा सिंसिदी चतक जसिन नुंगाइरे दुम्बा सिंगदी नुंगाइ दुगा यामना थूना हेक्ता इंजिन डाउन गुम्बा तौबा दुम्बदी लेते से बुकददी and we want you to prosper with our support. Whatever best possible support from our end, we will support you. That is all from my side. Thank you. अहंबा टाटा एस तकी होजगे कोई टाटा एस हाइबा गाड़ी से कोई इंडिया दा टाटा मोटर्स ना फर्स्ट ना 2005 ता लॉन्च तो जबनी सही तला का तरीत कस्टमर नंबर 1 चॉइस होइदना लागलिबा प्रोडक्ट अमा खतनी अखोइना अहानबदा 2005 ता BS1 इंट्रोड्यूस तोए then 2006 ता BS2 then 2010 ता BS3 then 2017 ता BS4 amadi 2020 ता BS6 adu hariba variant asigi akoigi diesel model da 700 cc ni aduga payload na akoigi 750 kg payload ni aduga maman na lakh taruka leasing kundagi hauzai then petrol da akoigi variant khara lai madudi akoigi LX haiba gear manga panba amadi akoigi CX in entry level hoidoni aduga akoigi high deck haisina akoigi company da ki already body chalaga lakpa dugumba vehicle amani high level variant makaigi features things ki akoigi 700 cc engine ni aduga 750 payload amadi mamanna lakh mariga lising home foga mathoi dagi start tawji next aduga recently ekoi manipur da thani ki mamang da ekoi product ama khak launch tawji madudi high speed plus hai na high river product asi ekoi ki yamna powerful hoiba Bagi 800 cc engine hoiba amadi sigi segment sida akogi highest payload hoiba madudi 900 kg puba yaba dugumba vehicle amakatani aduga high river vehicle asigi mamanna lakh taruka leasing marfu dagi start tawi aduga sigi vehicle si karamba makhal gi application da use tawada no ha bada akogi leiriba city amadi leira khulak lambi achinba mafam da poti yamna load yamna lumna hapaga puningba duga gari chawbadi pamdaba sugumba condition da use tawbana khwaidagi hena phagadaba vehicle ni aduga haiba product asi akoina wafam taru khatang confident leina customer man da thamjai madudi haiba product asi akoigi segment asida one of the best mileage ko haibadi 20 liter mana 21 dagi 24 power mileage akoigi phangi manipur gi road condition sida aduga haiba product asi akoigi high pickup amadi akoigi maximum payload akoigi 900 kg power amadi season abada ko yam comfort hoiba amadi akoigi low maintenance akoigi season aba matungda akoigi maintenance cost aduki matik pikpa makan gi vehicle ni mathangi product asi akoigi intra series ta akoigi huji market ta available horiba di akoigi V10 series V10 sina V10 gi magi features akoigi 1000 kg ni payload aduga
माजे 800 cc cc ni magi lip spring se ko mamang dana taruk maning dana taret milai aduga haiba vehicle ase ko gi entire SUV segment da khwaidagi comfort oiba amadi khwaidagi high tech oiba vehicle ni haiba vehicle asida ko gi walk through cabin haiba feature asi kamaina to ge bada ko gi gear se seat ki nakan na panbai mahota mathak to na paleba aduga ihang hangali bai maram se kai gina bra ko na kaigumba trip masale ko gi aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯉꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯗꯣ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯄꯣꯊꯥꯅꯤꯡꯕ ꯇꯨꯝꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯐꯥ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯟ ꯑꯦꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯩ ꯚꯦꯔꯤꯌꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯩ ꯅꯣꯟ ꯑꯦꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯈ 9,94,94,000ꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯖꯩ ꯅꯦꯛꯁ मथंगी vehicle असना इंट्रा V30 हैवसी कोई की मिनी स्मॉल पिकअप ता वाइडगी पावरफुल होइबा vehicle अमखकनी मागी हॉर्स पावर से कोई 70 हॉर्स पावर नि हाइरबा vehicle असि कोई 1300 पेलोड नि अदुगा 1500 cc अदुगा हाइरबा vehicle असि बेस्ट क्लास इन credibility हाइबदी अखोना vehicle सिदा पोट मैम लोड तौरबा मतुंदा अखोना अंगंबा क्याम कंफर्टेबल होइना क्याम ngamba काबा ngambagi चांग से credibility न ओलेबा अदुगा हाइरबा vehicle असिसु अखोगी AC अमदि नॉन AC वेरिएंट अनिमक लई नॉन AC दा लाख 9,60,000 तकी अबजै मथंगी सेगमेंट असिदी अखोगी योदा हाइबा सेगमेंट असिदी योदा से अखोगी पिकअप mayamna खंगनबा यूज तौबा सुयोरम लगनी अदुगा हानगी अरिबा अखोगी अरिबा मॉडल दा हागना अखोई 207 अरगी DIEX एना mayamna खंगनबा सिगी सेगमेंट की कइनी अदा योदा सिगी अखोगी मागे पावर सेगमेंट से द योदा हरिबा vehicle सी ख्वाइदगी पावरफुल होइबा vehicle नि मागी इंजन से अखोगी 100 हॉर्स पावर नि whereas competition अखोगी nearest competition द लइबा बोलेरो की हॉर्स पावर से only 75 नि अदुगा गंजन नबी बतारगदी अखोगी थाव सी हेना अखोगी सेविंग तो हनबा अदि माइलेज हेना पिहनबा सुबा फंक्शन न मखकनी अदुगा हाइबा फंक्शन असी अखोगी competition की गजी आई डाउन टू बुते and अखोगी योदा सी अखोगी लइबा then अखोगी एनी मागी बॉडी साइज हेना तो न मन मोरना एनी योदा मा सिदा सिदा From Vidyasagar for A school. And Crichton Lorenzi for Tata A school. yang ngasih bisa disum legendary video deh pasang ngamuk jadi no kali yang lagi nama konten tetap tahu sih so dari kamu tambah helmet yang saya tahu tahun lalu kita pagi aja di programnya sih saya cuma saja